Khovel puma sorkar te chuan tuna New World Order siam tumin ma an lata New World Order hi sathiam lo inom takin conspiracy theory lampang ania Khovel puma ram lian tak tak le an ram shoi tu te an chakna inpum khata sorkar pakhat siam tumna ania Khovela sorkar dang zong zong pai bo tumna ani ani na taka chuan ram pakhat ma om to lovin an zawaya in thurwala sorkar pakhat siam tumna ni ti chuan rorel tu pakhat noya om to don bok tuna kan en me khi bible kun top dona thil thleng tura soinan khan in anna lian tak ane ti chuan thunei na zong zong chunga rorel tu ni tur chu sakol hi ni don Canada le US in kar achia tak nuin Canada hian China lam ahoita a Canada chuan security lam thila China nen partner in kop ani to thua soya Canada ram Prime Minister Mark Carney chu meeting poimo tak nei turin Beijing a akala China President Xi nen kumriat nuwa Canada roi tuin China an tole na masaber ane he meeting a hian Prime Minister Carney chuan thil lian tham tak mai apunga China nena kan tho dun na hian New World Order a minhlang kai ta ni ti na soi China nena kan tho dun na hian New World Order a minhlang kai ta ni ti hin asoi ni New World Order hi asoi chiang khop maya he thu soina video hi kan endona tin heng thil te hi an thup to lem lo bok ole kan soi thui ma hin video hi kan en phot don ane believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Hin chiang em ta chu New World Order siam tur hian ma an la don ani ti hi tin Canada Prime Minister po hian kumsan hi som hi panga April ni som pasari khan alo soile to buka khatam vak lo aliam huwa tuna China ne in remna an nei ta a tuna hian New World Order hi an siam don ta ni hilian tham tak tak in thak dang lam hriat tur tam chho mek zel video en le photang security threat to Canada's China. We're heartened by the leadership of President Xi Jinping and the speed with which our relationship has progressed in recent months. And I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Chuwangin video tang khan chiang takin kan mu thei ome Russia po hi New World Order a hian antel arin oma achan chu Russia le China hi anin thurul sa shim shima tin heti rual hian Polian tham tak mai BRICS chu andin le bok Bible Armageddon indona muala sipai tam tak anum don ti asoya indona nung ber tur chu hunrei tak chang khan aram chen khat he tiang za ta tam sipai nei anom lo ti kan sha cheu ome indona thlen turin tin thil thei po anilo nima sela a thei dan ni ta chu ram sang sang te in zong khomin ani ram lian tak tak China India te mipui an tampa ka sipai an nga hlea anin zong khom chuan Israel beina Armageddon indona mola hian a thleng thei don ani heng zong zong hi Bible shilok na omveka engtiknia emo chuan al thlenge nge don bo BRICS bol hian shilok na anti hlo tling chan der to tuna hian New World Order hi an boy pui chu ani chho chan der ta ha ane Bible hian New World Order thu hi ani nang takin an siak lova ni masela ngai ro thei tu re ro chuan om treu thung ani Bible chang sang sang motora tam hlea ten he hi sarkar pakhat le rural tu pakhat ako zon na ania thupon bung som pathum chang saria te ten Bible chang sang sanga te hian amu thei ani temple pathum na din ani dona kumsari chung inrem na thuthlung Israel ne na ziak tu chu Donald Trump ania US President atira Christian kani ti in
isua zui tu angin ain chala in thlanna atlin nan Christian te thlopna a hlo bok ani kha. And again, Christians get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. President ani tak nuwa malampan selin Christian ani to lo thua puang le mi zong she turin Juda te president ani thu asoya tuna po hian Juda mi ani mek bok tin afanu ngei po Christian atangin Juda ain letto. Now he's the first Jewish president to serve 2 not consecutive presidencies. Arampanitan president na akop mek Israel president le US Juda president angin ain chalani. President Trump hian Christian atangin Juda ni to thu chiang takin asoya mitam takin an shiat lo chu shilok na hi athleng chho chan ta ni ti hi tin isualo ka le dona thil thleng sang sang shiat tura tam to hlea indo na thu thang le thil dang sang sang te Daniel abung ko chang somni pasaria Israel chu inrem na thu thlung kumsari chunga tan asiam dona tin hei nge hi tun hnaya Donald Trump ati hlo tlin tak kha ani peace treaty an saina Saudi ramten peace treaty chu Israel ramnen an saina kumsari chunga tan inrem na an sign fel vek toa kumthum le chan ven nuwa engthil nge thleng don kan thlir to mai don ani 7 years. Gok le magok indona Bible min shi lok kha om le tho boka tunlai anga ngai ruat chuan gok le magok hi tunlai Russia ram hi ane Persia chuan gok ram atho puitona Persia hi tunlaya kan sia dan chu Iran ania Iran hian Russia chu atho pui der to gok le magok indona turpo hi peifel ani tran der to indona hi engtikhuna po an tran thei to bok helo po shilo na sang sang pathian thil siama tanga thil thleng to te tunaya shetur tam tak om to tho bok ani amaro chu azawain kandar lang don lo thunga khangte kha tunchumbi ka tunaya thil thleng sang sang mitam takin an nga event chu ania soita kang khan New World Order hi an kal chho pui don ta ni na langa hi hianin ako zon bernita chu sakolin ro arel the na turatan khovel chu aron siam rem chho mek zelani ole khati zong ha tuntum video kan ngai thak thei chu ani e